Салам, биздин бүгүн 3-күн. 3 бөлүктөн биздин бул клип 3 бөлүккө бөлүндү. Бүгүн аттар менен тартып атабыз. Биринчиси. Аватчы алла бастып койчу дечи. Экинчиси болсо эмеден тартылды. Кайташтан. Бүгүн Кудайым буйрса бүтөт. Кеттиле жигиттер. Баарынан да самый нормальный менин атымда мына жалдар өнчөлү необычный туруп турат. Kaç? 2-3 часов. Siz bir dalınız beraber konuşuyorsunuz. Katı. Aha, katı. Kayır değil ya. Kayırlı olsun beni otursun. Yaktı ya. Atladan da. Koyurayım bir. Артка коёр телефонду артына да коюп. Birbirine dalığa çağıp koyuyorsun anca. Baştan var bu sıkıntı. Yine barıngar için. Те, илинип калбасын тетиги, эме чөп жазып. Dayandan durma, biresi kana. Oturgan жерде ондагы сен, кабам барын сон жерсе экен. Күлгөн байча бириңерге. Да, күлүп бир. Камера оң. Камераны оппа. Көргөн акса. İşte kameraga. Gittik. Gülbe. Tak, gittik. Ne var? Git. Yem ne oldu ne sana? Bak şeytan kızılıp koyut koşunda olduk şeytan. Başka. Nasıl? Gitti böyle. Gencecik ayta tıkşamaz mı? Nasıl? Uşak taraf gül olsan. Kalçında böyle tutturabilirsin. Kalçında gündeyim. Dönüp tuttum oluyor kalçında. Daha bir yol geçiyor. Geliyoruz. Прямо на нас, ну прямо на нас. Делай ты не конды, делай такой. Вставай, это мы салам такой. Пошла туда. Молодец. Все.